Душман Луганск вилетінде мұдафа позицияларына пекітіп, Донецк вилетінде ұжымге кечу финтулуларына тоқтатмай. Баштаптың мәліматына көре, Украина силалы құветлері тахменен да 10 кере Бахмут ве Авдеевка жеварында рашистлерінің ұжымлеріні ұрып қайтарды. Спирна ве Солидар жеварында рашистлерінің ұжыма тоқтамай. Ама Украина майжелері қараманжы өз позицияларына тұтып, рашистлеріні йоқ етмеге девам ете. Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки-Гола Пристань. Основна частина військ – це мобілізовані особи. Jankoy ve onun etrafı Kırım'da rashistlerinin en büyük harbiy bazasına çevirildi. İşgal etilgen yarımadanın şimalinde düşman Kherson ve Zaporizhye vilayetlerinde öz gruppirovkalarını kuvvetleştirmek için harbilerini yerleştirdi. Bunu baş ştabının baş operativ idare yolbaşçısının muavini Oleksiy Gromov haber etti. Tamam Jankoy rayonundan işgalciler Rus harbileri ve техникасını cebege yollay. Так, за даними розвідки, в польовому парку військової техніки в районі населеного пункту Медведівка перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки. Противник продовжує здійснювати контроль надводної та повітряної обстановки в акваторії Чорного та Азовського морів. Водночас посилює заходи безпеки корабельного складу. Так, ним встановлено додаткові бонно-сітєві загородження в Севастопольській бухті. Ermeni bazarından eki sakina sankidersin ekstremizm için cezalandı. Ularga 6 yıllık hapis cezaları belgilendi. Ermeni bazar mahkemesi ularga ocalık etmegi, internette yazılar yapmağa ve kutuvi haber vasıtalarında çıkış yapmağa yasak etti. İşgalciler tarqatқан malumatқа көре, qabatlanğanlar dini onlayn toplaşuvlar keçirip, Rusiyada şu cümleden işgal etilgen Kırımda yasak etilgen edebiyat kullanğanlar. Mahkeme kararı gizli mabuslarının adları da açıklanmay. Ama belli olğanına göre işgalciler Свидетели Yehovы azaları ve Hizbut Tahrir teşkilatına alakası olğanlarını takip etmekte. ФСБ xadimleri boğup köteklegen. Cemaat jurnalisti Irina Danilovich işgal etilgen Kırımda ona nisbeten başlatılgan mahkemede azaplarga çektirilgenini haber etti. Onun sözlerine göre ФСБ xadimleri onu aprelinin 29'ında Koktebelde avtobus beklegeni vaqt turaqtan hırsızlagan. Bir hafta devamında onu Ukrayn maxsus hizmetçilerinin bağlar hakkında sorgudan keçirip, urganlar, boğganlar ve yak yolga barmağa izin vermesden kıynaganlar. Bu vaqt onu ФСБ idaresinin mağazında tutkanlar. ФСБ xadimlerini hiçbir iddiası olmağanını kameraga aytsa, azat etmege işandırganlar. Fakat bir haftadan onu patlayıcı saklamasında qabatladılar. Irina Danilovich işgal etilgen Kırımda hemşire olup çalışaydı. İçtimai ağlarda Tibet sahasında çalışkanlarının akları bozulması hakkında birkaç sayfiyalı baraydı. Kadın hırsızlangan son Kırım prokuraturası cinayeti başlattı. Kırımda kollaboratsiyonizm için mesuliyetlikке tek öz başına işgalcilerinin işbirlik etmege karar alğanlar jelp etilecek. Bunu Kırım prokuroru Igor Panachovny haber etti. Onun sözlerine göre işgalciler hükümeti ve ordusuna yardım etmegen Kırım sakinleri bir şeyden korkmay bile. Her bir fakt ayrı bakılacak dedi Panachovny. Насправді ні в кого не стоїть завдання максимально за цією статтею притягнути всіх, хто проживав там, співпрацював якимось чином на окупованих територіях з окупантом. На цій думці сходяться і законотворці, і правоохоронці, і органи прокуратури, і судові органи. Однозначно, кримчани не повинні боятись і вірити там російській пропаганді, про те, що там посадять всіх і так далі. Цього однозначно не буде. Для того є органи прокуратури, які можуть фільтрувати ті чи інші злочини, судові органи і так далі. Ми демократична європейська країна, яка не ставить перед собою ціль пересадити всіх кримчан.
Украин жемиеті, үкіметі дипломатлар ве алман парламентарийлері ишбірлігінің нәтижесі Бундестаг Голодоморны Украин халқының сойқарма оларақ таныды. Бұл қарар үшін социал-демократлар, ешіллер, сербез-демократлар ве христиан-демократлар фырқасы қол тұтты. Соллар ве Алмания үшін альтернатива фырқалары рей бермектен вазгечті. Резолюцияда Голодомор инсаниетлікке қаршы жинайет олғаны қайдетілі. Бұл жинайет үшін Советлер бірлігі ве оның о вақыттаки ребері Сталин қабатлыдыр. Эвел Алмания 1932-33 сенелер олған суни ачлықны геноцид оларақ танымаға істемеді. Украина елшісі Макеевнің сөздеріне көре Алмания деңаші башлады. І сьогодні в Німеччині дійсно відбулася кардинальна зміна. Кардинальна зміна в тому, як сприймається Україна. Я стверджую, що і мені дуже хотілося, щоб тема України стала чимось дуже сімейним. Україна стає чимось дуже особистим, чимось дуже сімейним. І це не тільки ті депутати, які проголосували, це мільйони і мільйони німців, які відкривають для себе Україну. Түркия Украинаға электростанция гемілеріні йолламаға азыр. Дүнияда бөлі гемілерінің ең балабан флоты олған Карпавершыл шыркетінде о гемілеріні Одессаға йолламаға азыр олғанларыны білдірділер. Шыркетінің мүдірлерінден бірі Зейнеп Гарези 300 мегаватт электроэнергия ішлеп шығара білген уч гемі Одесса ялларында ерлештірілмесі қында музакерлер кечіре. Техники ве малия меселелері чезілген сон телекеслік меселелері музакере етілежек. Шыркет бірлешкен милетлер Захири аңлашмасына қол тұтқаны кібі бұл іштеде қол тұтажағына умыт ете. Шыркет уч афтадан өз ішіні башлата біле. 300 мегаватт электроэнергия ішлеп шығарылған уч гемі тахменен 1 миллион эв ве квартираны электриканен темин ете біле. 32 ел evvel Ukrainler mustaqillik üçün rey berdi. 1991 senesi dekabrının birinde butun Ukraina referendumu keçirildi. O vaqt 1991 senesi avgustның 24-інде qabul etilgen Ukraina mustaqilligi qararı tasdiqlandı. O vaqt aman-aman saylavchilarning %91 mustaqillik qararını destekledi. Referendum prezident saylovlarining bir kunda keçirildi. O vaqt dünya xaritasında mustaqil Ukraina peyda oldu. Gelecek kuni mustaqillikni Poloniya ve Kanada tanıdı. Sonra ise butun dünya. Ukraina'nın iç bir regionu bu referendumga qarşı çıkmadı. Qrim sakinlerining %54'ü, Akyerda %57'si qol tuttu. Kharkiv, Donetsk, Lugansk vilayetleri ve Ukraina'nın janubında reylerinin %80'i Ukraina mustaqilligini desteklemesine berildi. Ukraina merkezi ve G'arb regionlarında bu göstergeç daha yüksek oldu 95%. Şimdi işgalciler zapt etmege istegen Avdiivka şehrinde Reyberov böyle o'tkirilgan edi. Не секрет, как вы проголосовали? Конечно нет. За независимость. Вы тоже? Да. Подарунок за независимость? Конечно. И бар вы тоже? Да. А кто ваш президент? Наш Кравчук. Кравчук. Если не секрет, за кого вы проголосовали и какова судьба Украины? Ну, за Кравчука, И по референдуму? конечно. За независимость? За независимость. Если не секрет, как вы проголосовали? За Дашу подтверждаю суверенитет. За Кравчука что еще? За кого еще голосовать? За тюремщиков голосовать не буду.